अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणाष्टकम्। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा दौदार्यादघशोषणादगणिता श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरि सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरि वक्षस्तस्य विदारयन्निजनकैर्वात्सल्यमापादयन्। यातत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षोभयादागतः। सुग्रीवानयपालयैन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्। यातत्राणपरायणश्च भगवान् नारायणो मे गति। नाग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भोऽसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकारिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य न ग्रहणने चक्रायुधः श्रीधरो। यातत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुराम्। इत्युक्तोच्छयवस्त्रसंभृततनुं यो पालय द्रौपदीम्। यातत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम्। यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुनेर्मोचितो। यातत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। पित्रा भ्रातरमुक्तमासनगतं ह्यौक्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं। यातत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति। कावेरी हृदयाभिरामपुलिने पुण्ये जगन्मङ्गले
चन्द्राम्भोजवती तटे परिसरे धात्रा समाराधिते श्रीरङ्गे भुजगेन्द्रभोगशयने शेते सदा यः पुमान् यात्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो